خب سلام علیکم بچه ها. درس نوبتی ما درباره اکسل. در این باره ما با بند فرمولا کم و بیش شناس میشویم که در بند فرمولا چه عمل ها را اجرا کردن ممکن است. اگر هر یک تا اینها را من در عمل با شما نشان دهم این وقت خیلی زیادی رو میگیرد. این 10 minute که ما کردیم جا نمیشود. خب برای همین درباره بعضی آنها من با شما گفته میگذارم و باقی مانده‌اش رو همین خیلی گفته میگذارم. در اولین مثال رو من از اینجا میگیرم. این دیگر در کار نیست. خب مثال میگیریم. من همین مثال هایی که ما در اینجا نویسندیم اینها رو چاقا نمیشم دیرتر بعد با شما میفهمونم. یک چند کار این مثال رو برای نشان دادن بعضی از فونکسی هایی که در اینجا هست. خب سر میکنیم از وستوید فونکسیا. وستوید فونکسیا یکی از قسمت های هست که در اینجا تقریبا هم معمولی مثال هایی که ما استفاده میبریم هست. 10 تا این رو نه بلکه از اینجا اگر همه این رو مونیم مدل خب فونکسیا را که در همین اکسل هست با ما نشان میدهد برای گذاشتن فرمولا. خب خیلی افتاسه ما را میدونید برای جمع کردن حاصل چه استفاده برده. خب پس لید میگیم اینها چند فونکسیایی که در آخر ما استفاده بردیم همونها رو نشان میدهد. فینانس و اینها برای حساب کردن پول و مال ها. خب لگی چیست که منطقه چقدر که در مثال پیشتر هم استفاده برده بودیم. خب برای عمل های منطقه تکست اینها برای کار کردی متن که اگر در اینجا شما اونقدر نفهمید باش ما کمتر چی میاریم. در کار کردی متن مثال میگیریم هر خیل قیمت متن رو با صفر تبدیل میدهد یا که آنها رو جابجا میکند. وقتی که بیکار میمونیم با میتونیم کمتر تبدیلش بدیم کار کردش کنیم بیشتر میفهمیم. خب داتای وریمیه در اینجا هر گونه نمود تاریخ روز رو شما میتونید کار کنید با یاردمی اینها حتی ساعت و دقیقه و دیگرش رو. خب سیستیل که در اینجا شما میتونید کار با سراغه ها رو اجرا کنید. یعنی در جاست که دیسک خودتون در همون کامپیوتر خودتون در اینترنت یکان جای دیگر یکان حجتی اکسل بگیم مانده باشین با آنها کاربرد کردن دیگرش رو با آنها یعنی که یکان سراغه یکان جا در اکسل ماندنی باشین با آنها میتونید استفاده برای جابجا کنید. متماتیکا قسمت متماتیک بسیار کارهای امان فونکسیه های بوده که در متماتیک استفاده برده میشن همونها رو با من نشان میدهد که در اینجا چقدر که میبینید از مطلق سر کرده ارک سینوس لاگینوس سینوس عادی دیگرش هم باش در همین فرموله های متماتیکی آورده شده است. دیگر فونکسیه ها که ما از اینجا خودمون میتونیم استاتیکی مهندسی انالیتیکی و دیگرش رو انتخاب کنیم. خب دیسپچر ایمیون با یاردمی این خلاصه شما میتوانید که یگان یچیک رو یعنی همین دیاپازون رو نامی علاهیده مونید و با پریسویت ایمیونیست همین خیلی با این میتوانید یعنی نام دیگر مانده نمیتونید با این میمونید با این همون نام ها رو جابجا میکنید. خب ویدیلش یچیکی یچیکایی که انتخاب میشوند و با تاثیرگذاری آن رو میفهمونند با ما شما. مثال میگیرم من همین خانچه رو میبینیم که چند خانچه با همین رقم 4 تاثیر میرسونند. برای این بالا رو پخش میکنم حالا چقدر که شما از بالا میبینید گفته است که 4 نشون 3 نشونه شید همین هر 3 خانچه ها میگوید با همین خانچه ما تاثیر میرسونند. اگر ما خواهیم که خود خانچه 4 با کدام دیاپازون ها تاثیر میرساند اینش رو خب برای که ما اینها رو نست کنیم از عبارت استرل که پخش میکنیم اینها رو توضیح میکنیم. مثال میگیریم که همین خانچه ما با کدام ها تاثیر میرساند یعنی دیسکریمنانت ما وقتی در اسم رو پخش میکنیم علاقه گفته است که همین با تیرچه هایش با همین قدر خانچه ای که هست با همه آنها چکار میکند تاثیر میرساند. خب این که بود یک کمتر درباره اینها تاثیر رسانی خانچه ها رو نشان میدهد. و پاکازات فرمولا برای نشان دادن فرمولا
و اینها برای یافتن خطاگی های یگان فرمولا. در اینجا یگان فرمولای نو ilova кардан ин ки ёфтани камуди ягон формула. Акна контроле значение ин барои идора кардани ҳамон қиматҳо, параметри вичисление ва дигару дигар. Хоб аз инҷо мо ба шумо як чизи оддиро ки бо фаҳмонда гузаронем, ки боқимондаашро худатонам фаҳмонда мегирем. Инҷо мисол мегирем, оддитар карда мефаҳмонем. Яслиро аллакай медонем барои чӣ кор мекунад. Ошибка, если ошибка, агар хатогӣ бошад чӣ кор кунам? Инро ба ҳамон хел метавонед монед. Хоб и ба маънои ва, хоб или ба маънои ин ё он. Мисол дар яке аз хоначаҳои мо як дорем, дар яке аз онҳо мисол мегирем 25. Мо озод бо истифодаи ин оператор гуфта метавонем қимати он ба 1 ё ин ки 25 баробар бошад, ҳамин корро иҷро кун. Хоб истина, рост, дурӯғ ва дигар не ин, яъне ҳаманҷо не нависондааст. Ин не қимати тағйирҳоро ба кул тағйир медиҳад. Яъне рост бошад дурӯғш мегардонад, дурӯғш бошад ростш мекунад. Чӣ хел ки дар математика мегӯянд ки як бор дигар ин кор, аломати ин корро ин кор кунем рост мешавад ва бо як бор дигар сеюм карата ин корш кунем дуруст мешавад гуфтам. ҳамон хел гапҳо аст. Хоб агар мо бигзарем ба қиматҳои дигар ки мисол датаи время. Но рафту шумо хоҳед ки донед чанд қадар зиндагӣ мекунед, чанд қадар зиндагӣ мекунед нев аз рӯзи таваллудатон чанд қадар зиндагӣ кардед, аз инҷо ба осонӣ истифода бурда метавонем. Мисол қимати якумро мегирем, времяи дата пахш мекунем. ҳамин хел формула мебирояд, аргументҳо. Мо солро ворид мекунем. тақрибан дилхоҳ сол, мисол мегирем 1995. Хоб дар таърихи рӯз мегирем. хоб 01. дар инҷо ҳам бошад мегирем 01, яъне моҳу рӯздан 1 январ гирифтем, қабул мекунем. Чӣ хел ки дар поён мебинед аллакай ҳамон моҳи мо монда шуда пайдо шуд. Ба қисмати баргиаш мегузарем ва боз ба ҳамин дата ворид мешавем. яъне боз интихоб мекунем. Мисол мегирем таърихи рӯзи ҳамин рӯз дара 2023. хоб таърихи рӯзи ҳамин моҳ 04 моҳагӣ. хоб боз мегирем таърихи рӯзи ҳамин рӯза 23-ро. хоб окей, пахш мекунем. аллакай ин ҳарду пайдо шуд. барои бифаҳмем ки аз ҳамин 01/01/95 то 20/04/23 чанд қадар вақт гузаштааст, яъне чанд қадар рӯз гузаштааст, мо онро дар инҷо менависонем дар формулаи калонтар. хоб барои формуланависӣ ба мо аз ҳамон ҷамъ ё ин ки тарҳи оддӣ истифода бурда метавонем. тарк кунем беҳтар мешавад. хоб менависонем баробар формулагузориро B7. хоб тарҳи на B7 нагирем, S7 гирем, ин состар мешавад. S7 тарҳи B7. ва вақте тугмачаи интерро пахш мекунем, ба мо мегӯяд ки 10339 рӯз аллакай гузаштааст аз ҳамин дар байни ҳамин қадар. касе ки агар дар ҳамин таърих рӯз таваллуд шуда бошаду дар ҳамин таърихи рӯз ҳозирам бошад ва зиндагӣ карда истода бошад, 10339 рӯз мешавад таваллудшудагиштан. хоб ин буд яке аз омилҳои оддитарин дар Excel ва тартиби рақамгузориро ба шумо як бор дигар мегӯям. дар пеш гуфтам нагуфтам, аммо дар ин дарс як хотиррасон мекунем. Excel як қобилияти дигар дорад ки мисол мо мегирем 1, 2 ва 3-ро монем ва ҳамаи инҳоро мо агар интихоб кунем, аз қисмати поёнӣ ҳамон тирча ба поён тасвир кунем, рақамҳои боқимондаро ба таври худкор ҷо мекунад, яъне 4, 5, 6, 7, 8, 9-ро. боз як имконияти дигар Excel хубиш дар ҳамин аст ки на танҳо ба таври алфавит ҷо мекунад. агар ки аҳамият дода бошед, ин метавонад боз дигар намудҳоро мисол мегирем. мо фақат ҷуфтора мегирем 2, 4, 6. ҳамин се рақами ҷуфта мегирему интихоб мекунем ва аз тарафи рост мемонем
анамин тирчаро ба поён кашем. Шумо лакай нигоҳ кунед, ки фақат ададҳои ҷуфтаро интихоб мекунад. Ба ададҳои тоқ низ ҳамин тавр. Мисол мегирем мо 1-ро монем, 3-ро монем ва 5-ро монем. Ҳама инҳоро агар мо интихоб кунем ва ба тарзи поён барем, инҳо низ ба ҳамин хел ҳар як онҳо ададҳои холи тоқро гирифта ба мо нишон медиҳад. Ин буд дарси навбатии мо дар бораи Excel. То дарсҳои оянда ягон камбудӣ бошад ё ягон дархост бошад, биёед мо онро ҳатман ба шумо мефаҳмонем.